Dakle, kao što su naši gledaoci RUF televizije mogli da prate putem vaše televizije, da smo 13. avgusta ove godine imali predaju humanitarne pomoći za decu i narod na Kosovu i Metohiju u prostorijama Crvenog krsta Petrova Samlavi. I imam radosnu vest, sam dobio putem elektronske pošte da je roba uspešno stigla u manastir kod vladike Teodosija i Dečanske bratije. Veoma su zadovoljni humanitarnom pomoću i veoma su zahvalni, veoma je kvalitetna pomoć, kako oni kažu, već su podelili tu pomoć na početku školske godine đacima na Kosovu i Metohiji. Vladimire, vi živite i školujete se u Innsbrucku. Upravo danas krećete putem svojim obaveza nazad, a iskoristili ste ovaj odmor i za aktivnost organizacije ovde u Srbiji. Jeste, dakle imali smo, pored predaje humanitarne pomoći, još par akcija. Dakle, povezali smo se i spojili smo se sa drugim omladinskim organizacijama, kao što su Svetosavska omladinska zajednica iz Beča i Dveri srpske, sa kojima sam imao sastanak u Beogradu. Dakle, Svetosavska omladinska zajednica iz Beča, ona je pored nas jedina još u Austriji. Dakle, mi smo spoji, dakle, Srpska pravoslavna omladina Innsbruck i Svetosavska omladinska zajednica u Beču. I imali smo mogućnosti da se isto ispojimo sa našom najstarijom pravoslavnom organizacijom, a to su Dveri srpske, koji već postoje 10 godina, imaju svoju televiziju, kao i sa Srpskom mrežom, koja je jedan deo Dveri srpskih, koja spaja sve pravoslavne organizacije, omladinske organizacije svuda u svetu. Dakle, tokom leta smo isto podržali i učestvovali u izdanju časopisa Dveri srpskih, koji izlazi mesečno. Dakle, radi se u ovom izdanju koje smo mi podržavali, dakle, Omladinska zajednica Spoj i Svetosavska omladinska zajednica Beč. Dakle, radi se o časopisu u ovom izdanju o Srebrenici, šta se tu tačno dešavalo i sve u detaljima. Ukoliko ste zainteresovani za časopis, možete se nama obratiti, veoma su kvalitetni i jedan je od najčitanijih časopisa u Srbiji, kao isto i jedan od najposećenijih sajtova Dveri srpskih u Srbiji. Pre leta, pre nego što smo došli za Srbiju na letnji odmor, ako mogu tako da kažem, imali smo par manjih akcija. Na primjer, podržavali smo, ako Bog da, buduću profesorku srpskog jezika u Innsbrucku. Dakle, skupljali smo potpise za njen budući rad u Innsbrucku i to smo uputili Ministarstvu prosvete i dijaspore u Srbiji. Također smo imali u okviru jedne školske manifestacije koja je bila održana od strane naše parohije u Innsbrucku nakon završetka školske godine u Austriji, gde su učestvovala deca iz svih krajeva sveta, iz Austrije, Nemačke, Francuske, Italije, Srbije, dakle isto. I tu smo imali u okviru toga Srpska pravoslavna omladina Innsbruck je pripremila jedan mali košarkaški turnir 3x3 i planiramo da u buduće taj turnir bude u okviru humanitarnih aktivnosti tradicionalan i da se od sledeće godine zvanično održava u ime Spoja. U cilju očuvanja tradicije i humanitarnog rada mogu svoje učešće uzeti i ljudi koji nisu u rasejanju, koji su u domovini, pa kažite nam nešto o tome na koji način ljudi mogu da se priključe organizaciji. Jeste, dakle imamo isto i članova i u Srbiji. Član može biti svako bez obzira na uzrast, dakle bez obzira da li ste đak, student ili već u radnom odnosu.
možete biti član. Važno je da negujete ljubav prema svojoj otadžbini, da želite da naučite još više i da ne zaboravite ono što je važno, a to je vaš, dakle, i naš srpski identitet, pismo, jezik, kultura i tradicija i pravoslavna vera. Dakle, za sada nemamo internet sajta, bit će završen, ako Bog da, do kraja oktobra, a do tada možete se obratiti putem elektronske pošte, dakle spoj 2009, spoj 2009 @gmail.com. Uputite vaša pitanja, mi ćemo ih vam odgovoriti i možemo da krenemo ka učlanjenju. Ono što je bitno istaći je da vi obraćate pažnju na moralnost svih onih koji žele da budu vaši članovi. Pa jeste, dakle, želimo tu da, kao što sam već naglasio, da promovišemo Srbiju u pozitivnom svetlu, dakle, u jednom pravoslavnom svetlu, u hrišćanskom svetlu i, dakle, nema mesta za razbojnike i da kažem tako, huligane, dakle, samo za pristojne osobe koji su, da kažem, hrišćansko obrazovane i moralno na nekom nivou. Spoj je pismom podrške i učešćem svojih članova stao i u subotnju akciju Porodična šetnja, koja se po prvi put sprovela i u samom Beogradu. Od aprila ove godine, kada je osnovana organizacija u Innsbrucku, priliv novih članova je sve veći i veći. Od našeg sagovornika saznali smo i to da je uz očekivana donatorstva i dobrovoljnu članarinu u planu još više humanitarnih aktivnosti i poštenog rada na očuvanju identiteta naših ljudi svuda u svetu. Želimo, kao što smo već i najavljivali, u čitavoj organizaciji Porodične šetnje da propagiramo porodične vrednosti, vrednosti porodice, braka, rađanja i svakog novog života. Ovo je prvi put da se ovo organizuje u Beogradu, dakle, organizator je Srpski sabor Dveri, već je bila porodična šetnja u Čačku i mi se nadamo da će biti još puno ovakvih porodičnih šetnji širom Srbije, a i da će prerasti u jednu praksu i na teritoriji Beograda. Ne, zapravo ova porodična šetnja nije odgovor na gej paradu, ovo je naše pravo da promovišemo svoje vrednosti i mislim da, s obzirom da smo to već činili još u maju mesecu, sasvim je jasno da ne želimo da dovodimo u kontekst porodičnu šetnju sa paradom ponosa. Bilo je provokacija od strane gej populacije da će doći na porodičnu šetnju, mi smo zamolili da to ne čine zato što je jasno kakve vrednosti želimo da propagiramo, a ne zato što imamo nešto protiv njihovog izbora i takođe Srpski sabor Dveri nije pozvao ni na kakvo ometanje gej parade. Mi smo samo zapravo rekli da jesmo protiv održavanja u bilo kom gradu, na bilo kada i na bilo kom mestu, ali zapravo ne želimo da sprečimo ono što je već organizovano, niti pozivamo bilo koga da nasiljem ili nekim drugim sredstvima zapravo sprečava održavanje gej parade. Dakle, mi se protivimo tome jer je to smatramo jednim nametanjem ideologije homoseksualizma, ali zapravo mislimo da svaki čovjek ima pravo na svoj lični izbor ako se tiče pojedinca.